kad se dobije od ovako dobre publike, onda zaista vrijedi i nije mi žao ni jednog momenta što sam danas tu. Zaista bilo bi štete da nisam, jer je publika izvanredna i vrijedilo je doći zbog njih ovdje. Hvala im na sve. Ljudi vole ono što mi radimo, bilo gdje da smo bude dobra, ali ovdje zaista svaki put je posebna atmosfera i zbog samog Galaksisa i zbog ljudi koji vode radio Studio D, zaista, jer oni su jedna od rijetkih radio stanica koji paze i imaju svoje muzičke urednike koji zaista vode računa šta puštaju, koga puštaju i nije slučajno da je ovako dobro. U najskorije vreme očekujemo dakle Osmana Hadžića na HD Music televiziji, obećaš ovako javno. Evo, što da ne. Hvala ti puno i puno sreće. Hvala i vama, sve ne. Ne želim da budem prvi, želim da budem jedan od i hvala Bogu da ih ima dosta njih koji su mnogo popularniji, tako i treba da budem. Ta slava, ta popularnost, tolika ljubav tvojih fanova i mojih kolega promenila. Ja znam da nije, ali mi Nije me promijenilo, ali iskreno kažem, bilo je u jednom trenutku bilo ono, znaš, malo sam krenuo, znaš, i onda kao onaj odozgo kaže, alo. Nešto o čemu sam sanjao, to mi je Bog dao i onda treba da se veseli. Naravno da uvijek ima trenutaka kad padneš malo od umora, od svega i tako dalje, a stvarno sam srećan čovjek. Sve mi ide kako treba, hvala krasnom Bogu. U novembru mjesecu ću izdati novi album možda, ne znam, nije drugačije, znači opet je to voda. Htjeli su da dobijem 2 nagrade, što mi laska, prija mi. Iskren, još ne znam gdje vam je boravište. U Novom Sadu, ali doći ću i da vrtite moj sport. Dragi moji, svi vi koji sada pratite HD Music televiziju širom sveta, ne samo što volim s njom da radim intervju i što smo poslovni jako bliski saradnici, nego što je šarmantna, pa neodoljiva, pa draga, pa vrlo uspešna. Ja volim dame koje su tako divne kao što je Rada Manojlović. Draga moja Rado, dobroveče. Mirko, ne mogu ni dobroveče da izostim. Beskonačne granice, da li ga dovodate, vodite me s mesta, na sva dobra mesta, da do jutra ostane. Ja za sebe ne kažem da sam narodna pevačica, jesam folk pevačica, folk i narodna, ali ja sam narodska. I zato me ljudi vole, zato što ja stvarno se ne libim da za razliku od mnogih naših velikih zvezda, kažem da obožavam da pevam svadbe i sva privatna veselja. U ovo vreme kad svi izdaju neke singlove na svaka 2-3 meseca i kad je to 200 pevača sa po 200 singlova, ja stvarno želim da imam album i želim koliko god je to moguće da se produži aktuelnost tog albuma. Mislim, za 2 meseca je godinu dana kako je izašla Marakana, a album je više nego aktuelan. Meni su nagrade
jako važne i pogotovo zato što mislim da u poslednjih godinu, dve, sve nagrade koje sam osvojila su bile glasovima publike. Hoćeš li uskoro doći u Mirkovu emisiju? Eto, sada zvanično i javno ponovo. Ponovo javno da ti obećam kao prošli put. Hoću. Da, meni bi bilo zaista i zadovoljstvo. Mirko, kad snimaš tu emisiju života ti tvoga? Svakog ponedeljka uživo. Dobra sam bila za sve, plaćala tuđe dugove. Dobro večer, veliki pozdrav svim gledateljima HD Music televizije. Svoje sa sobom dijelim. Ja se nadam da je zasluženo. Evo, mi smo se potrudili maksimalno, Boban i ja i naravno naš producent Marko Nikolić, kojeg ja ovim putem pozdravljam. I stvarno nam je drago, evo meni sa moje strane stvarno više nego drago što sam dobila ovakvu lijepu, predivnu nagradu. Ja sam izdala album za B-Music produkciju, što je isto jako, jako dobro prošlo, mora se reći. I jedan singl, sada novi singl što ste vjerovatno pratili, čuli, Samo te slušam. Nju ćemo maksimalno promovisati i nadam se jedan dobar spot da ćemo raditi tamo na proljeće. Vidjet ću još da li za ovu novu pjesmu ili možda jednu totalno drugu, to ćemo vidjeti još. Dobar si na riječima, a u srcu ne. Ja mislim da je jako bitno imati vjeru u sebe, a naravno u svoju publiku i naravno imam veliku podršku kao prijatelji svi sa televizije, sa medija i tako da nam ide dobro, znači ja sam zadovoljna, imamo nastupe po Bosni i Hercegovini, sama radim već Austriji, tako da je sve za sada stvarno više nego dobro. Dođem po svoje, samo te slušam, kako da vjerujem, nisi ti heroj, da ne ti loše stoje. Emisija Ispuni mi želju dobila je nagradu za najgledaniju muzičku emisiju na području Bosne i Hercegovine. Poštovani gledalci, poštovani prijatelji, u ime celokupne ekipe i svih zaposlenih HD Music televizije, ja vam se zaista od srca zahvaljujem. Ali obećavam da ćemo biti još bolji, još kvalitetniji i još interesantniji i sve to zarad vašeg dobrog raspoloženja. Mi postojimo zapravo samo zbog vas, a ovo je samo dokaz da za sve ono što smo se trudili i borili, ipak ima neko ko to vidi i ko to nagradi, a to ste vi, naša draga publika. Zaista lepo i kvalitetno priznanje, u svakom slučaju obećavam da ćemo ispuniti sva vaša očekivanja u narednom periodu. Evo, mi se opraštamo od Srebrenika, od sjajne ekipe i divnih domaćina, ali se vraćamo u studio našim gostima i da proslavimo ovu divnu nagradu. Još jednom veliko hvala u ime svih zaposlenih HD Music televizije.